ሰላም ሲጀምር ሰላማዊ ሰልፍ አልጠራንም። አሁንኛ በዚህ ሰዓት ሰላማዊ ሰልፍ ቤተክርስቲያን አልጠራችም። ጸሎት ብቻ ነው የጠራችው። ጸሎት ደግሞ መፈክር አይደለም፣ ተጮህ እንኳን አይነገርም። ዶክተር አብይ ኦጂ ኬኛ አንዳት ወይ ኤሰ ቀበከ ኢሲሱ ቤካ ኑቲ ዲሳ ከናንዱረ ከጀቻ ቱረ ጠቅላይ ሚኒስቴሪን ኩን ኑቲ ዲሳ አይደም አከት ጎኑ ቤና ኑቲ ዳጋውኒ ደማለ ኑቲ ዳጋውኒ ደማለ ወራ አከከና ወጭ ቴዲ አፍሮ ማሎ አፍሮ ዶንኪ ቲዩቢ ሐሬ ቲዩቢ ንነም ጉረዱ ዱቹ ጀልቀባ ገነማ ሱቢ ተቆቲ tokkichaan keessa waa takkittiin nageenya miidiyaadhaan gadi ba'ee ibsallaan wayyaa militarii fotee gadi baay'ee eegaa ture sun hundumtuu hin jiru anteenaa isaanii beeka ወዮ ኦቦ ሽሜ ማለት ተቀዳ አንድ መብቱን ከጠየቀ ይጮሃል። የፈለገ ሰው መጮህ ይችላል፣ መብቱ ነው። ማልቀስ ይችላል፣ መብቱ ነው። የኦሮሞን ህዝብ መብት ግን መድፈቅ አይችልም። የማንኛውንም ህዝብ መብት መድፈቅ መጨረሻው ጥፋት ነው። ይሄንን ሉካሚል ረካቴ ኦቦ ሽመልስ ዱቤ አባን በርባደ እዩ ደንዳይደ አባን በርባደ ቦኡ ደንዳ አባን በርባደ ጨራኑ ደንዳይደ ሚርገ ኢልማን ኦሮሞ ተኮረጀቹ ደንዳኒ ኦሮሞ ዱዋምቲ ሚርገ ሰባብሰብ ለሚረጀቹ ደንዳኒ ማልቱ ጅራ ማሉ መብደታላ ተጀርኩን ጀዴኔ ዋን ፎን ኮል bilbila tokkittidham misaayiliin dhukee hin jiru taankiin dhukee hin jiru drooniin lafaa ka'ee hin jiru finfinneen sanbata guddaa hiriiraaf waamamtee tisiisiyyuu hin jirtu keessa karaan hin qulqullaa'e hattuun hin jirtu saamtuun hin jirtu machooftuun hin jirtu akkas gadi ba'anii bu'aa qira የኢትዮጵያን ትንሣኤ ሳላይ ምንም አልፈልግም። ጺሜን ጸጉሬን ያስላጩኝ ልጆቼ ናቸው። ዩቲዩብ ላይ ስትቀርብ አባቴ ይሄ ነው ወይ እንዳይባል ለልጆቼ ነው አሁን ይሄንን ምጭ እና በቃ እንሰባሰብ እንነጋገር ዛሬ አብሽራ አቡኔ መለመን አልነበረባቸው። ኦብሳ ሲኖዶሱስ ምን ያርግ? የሚሰማው መንግስት ጠፋ። አብይ አህመድ ናቃቸው። ይቅርታ እንኳን አልጠይቅም። አብሽራ ዳቁ ማሎ ዳቁ ለወሳ ተናቅን በእኛ ስህተት ነው ተናቅን። በእኛ ስህተት ነው ተናቅን። ኮርሱን ደማ ሀንገቢሻንገ ውጤ ኦሮሞን ነምቺቺን ኤንገደ ገዲክ በኤ አቦቲ ከኛ ሰልጵሳ ቱሬ ijoollee qabu isaan akkasi isaan maaloodha ጠቅላይ ሚኒስቴሪን አቦቲ keenya tuffate abbootiin keenya isa bira dhaquun qaban isatu isaan bira dhaquu qaba dhagaa mataatti baatee dhaqee dhiifama gaafachuu qabaanu jiran taamman bayyanee faamma jilbaan deemeechi dhaquu qabaanu jiran ጠቅላይ ሚኒስቴሪን malee abbootiin isaan bira dhaquun qaban fokkoraa turani dardi kun droonii achitti dhukaasu jedheen droonii eegaa ture ጠቅላይ ሚኒስቴሪን bilbila tokkoon ኢሌንሳ ከሳ ያሰ ዶክተር አብይ ማይቱ አሁን ይሄ ሁሉ ለቅሶ የምትሰሙት ትናንትናም ብዙ ለቅሶ ስሰማ ነበር። አሁን እናንተ ሸኝቼም አዲስ አልቃሽ ይመጣል ያለቅሳል። የኔ ስራ በቃ ሶፍት እያያዙ መቅረብ ብቻ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኩን ሀርከኑ ከነሲሳ ጀራ አከሳምፖ ኡፍ ደመን ዘመርኩሜ እትቡ በማሎ እንግዲህ ፕሮፌሰሮች ቆይ ይውጣልኝ ራሴን አልጣ ማሎ ዲስ ዳቁኒ ከ ይውጣልኝ እንግዲህ መታመም እንገደገዲ ባቴ ጋፋ ከስፈ ቆራቶ ተጋዘቲን ፈካኔ ኡኑ መዳደቴ ቲክቶክ ዳን ዋን ዶክተር አብይ ገዲ ቡስረት ፈካ ኦቦሺ በማለት ጩኸቶች አሉ፣ ለቅሶዎች አሉ፣ የተለያየ ድምጾች አሉ። እነዚህ ድምጾች የጊዜ ጉዳይ ነው። እውነት ውስጣቸው ስለሌለ ምክንያታዊነት ውስጣቸው ስለሌለ ኢትዮጵያዊነትን ያላስቀደሙ ስለሆነ ይንኮታኮታሉ፣ ይጠፋሉ። ጀርሪኩ ለማን በረዳ ባየነ ኮፈልቲ ዘ ፕሬዝዳንት ዳፍ ጠቅላይ ሚኒስቴር
maqaan abijii jedhamu kun siif hin malu maqaan musee jedhamuun suwaamne sunis siif hin malu jedhan eda abbootiin gadaa keenya kana baranii dura buusanii maqaa irraa jijjiiranii furadhaa maqaa abijii jedhus furadhaa phaaphaasii furadhaa qeesii furadhaa maqaa musee jedhus abbootiin gadaa maqaa moggaasaniifi jiru abbichuu abbaa malaa jedhamee nu moggaafamee jira waan ta'eef maqaa irraa rakkoo hin qabnu. ዶክተር አብይ ወራ kana maal jettuun የሃይማኖት ተቋማት ሁሉም ፖለቲካን ሌብነትን ዘርን ከውስጣቸው ቢያጠፉ ቢቀንሱ አብዛኛው ችግር ይፈታል። ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወንቲ ፉራ ሰዲ ጀርኩን ዮኦፍ ኬሳ ባሰን ነጋ አርገቹ ደንደው ኢሳን አቦቲ አመንታቲ akka abbootii amantaatti jiraachuu qabu zaranyinati keessa yoo ba'an oromoon sana waan hin qabneef afaan amaariffaa malee hin jiru zaranyinati keessa yoo ba'an hattummaa keessa yoo ba'an siyaasa keessa yoo ba'an nagaa argatu kan nagaa isaan dhowwaa jiru anamiti jedhe kan nagaa isaan dhowwaa jiru siyaasa keessa jiru hannummaa keessa jiru zaranyinati keessa jiru kana keessa yoo ba'ani waa'ee dhuma waaqayyoo waa'ee wangeelaa irratti xiyyeeffatan nagaa guutuu qabu nagaa isaanii namitti bu'uu hin danda'u jedhee ጠቅላይ ሚኒስቴር baay'ee galatooma obbo Shimee waa itti dabaltan qabdu ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገር ነች እሱን መቀበል እሱን ላለመቀበል ነው ይሄ ሁሉ ጩኸት የሚደረገው ከዛ ውጪ ግን ገና ኦሮሞ ትልቅ ኃላፊነት ይጠበቅበታል ኃላፊነቱን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ መወጣት አለበት በዚህ የሚሸማቀቅ ወደ ኋላ የሚል የለም baay'ee galatooma ፕሬዝዳንት ሽመልስ አባ ጨብሳ obbo Shimee maaloo ji'atti guyyaadhumallee tokko taatu OBN dhaan kottaati arbiji dhukaasa Itoophiyaan kan saba hundaati warra sana fudhachuu didatu akkas wacaa jira Oromoon immoo hojii guddaan nurraa eegama akkuma saba bira biyya keenyaaf hojjechuu dirqa